Langlokso inglong pia Havar Bura Hansi English High School klamalong Havar Karbi risonimso arong aje ruptalin asengkan karchudun. Difu Cathedral along klamalong Didi KKNE Rupmumang Katalon. Langlokso Havar Araratu Mesen Kacheleng Atobar Kavedara Jok Kisung. Kardom, Nili Karbia Birta Thanbang, Sami Velarbon Tropi, Non Arjuitha Birtang Tonpen. Langlokso Inglong Pi Ahavar Karbi Rong Supi, Kaikang Tim Kedo Barim Ahavar Along, Jitini Pai Inkoraner Kep Ada Porpai Troxia Porpen Langlokso Kese Zone Penchepatir Pi Ponsi, Atirantin Kese Satum Penzonal Karbi Youth Festival Ruptalin Asengkan Meset Pen Karchu Kapachundun Jiapan, Amumang Kang Pupona Birta Dengang Pen Katnyu sa Perangi Pen Birta Nang Pale. Langlokso KCS Maipu Paniram Teron Pen Ruptalin Karchu Alama Pangjarpon. Lapen Karlitang Atumapan Kachikimo Asai Sitame Deng Ponsi Alang Litumapan Chikimo Pon. Labangso arong ajay Ruptalin Asengkan Karchu Pon along Aluhi Sarpo Aman Pengpen, Karbianglong Autonomous Council EM Rajutiso, Aluhi Aman Pengpen MLA Joyrang Ingleng, Lapen MSC Lunsing Teron Atum Chetongdun. Jitini Pai Inkorda Sirkep Arni ada Porpai Kresia Porpen Bathalik Ki Apka Cepate Pon along, Kechengsi Anong A, Angring KCS Unit Pen Joyson Rongpi, Aduntu Anong A Jersong KCS Unit Pen Dininson Kramsa Lapen, Kithom Angdeng Anong A, Togrong KCS Unit Pen Kursing Rong Paratum Chipalong Dun. Karbianglong Autonomous Council Chairman Barim Bida Togbi Chetong Dun Pen, Hachakikan Achata Ingpu Ponsi, Togdir Self Help Group Atiran Pen Sarpimar Atum Pen, Lang Mesen Kekan Chipate Dun. Mesin pen ini dun ekonomi pan anam ini tu yang hansi mula ada kalau program kan buku politik kalau Lapen Nihang langsung KCS Unit Pen Hachakikan Kacepate Pangceng Ponsi, Kaprek Atiran Atum Anta Cepate Ponsi, Alir Alon Pen, Pining Ruptalin Asengkan Mesen Ing Samjin Pen Sayamuk Dengpon. Difu Rong Kelan along Kedo, Cathedral along Klam along Chitini Pai Inkore Sirkep Arni Pen Nipli Aparman, Difu Diocese Karbi Catholic Nimarli Asong, Ningkan Inkora Pomade Rupmumang Katalon Padopon. Rupmumang Katalon along Klam Ingpu Pon Pea Prang Aluhi Sarpo RT Reverend Bishop Paul Medgat, DDWC Chunbang Bimanika Terang Pia Tumapan, Kang Thum Karne Pensi Sayang Deng Pangcheng Pon. Apitu, Rupmumang Asong Jai Sitame, Aluhi Sarpo Ahin Pen Ingpu Pon. Reverend Father John Timung Ahin Pen Hongjai Kapang Tirasai Padopon. Saya mo ateng pen bangso Rupmumang along Didi KKNA, Ahin Pen Kangpu Alun Jirla Pen Arnam Apan, Kero Kikan Haihui Paklangpon. Rupmumang Katalon along Didi KKNA Maipi, Kimancheng Abang Pisang Pi Elina Teron Pi, Didi KKNA Kimancheng, Kong Chunbang Pisang Pi Lucia Teron Pi Pen Danglok Keong Dungatum Cetong Dun Si Rupmumang Katalon Kecheng Arni, Alir Alon Pen Talon Pon. Video journalist Stephen Teron Pen Ratis Rongpar Kat News Tifu. Langlokso Ahwar Aradatum Pini Arni Anta, Sorkar Ahin Pen Thangnat Kaching Thurasai Kedeng Pon Pedat Ajok, Rat Atum Ongdung Ason Pen Kisung Cetong Nang Rintilo. Langlokso Inglong Pi Ahawar Kilang Me, Mun Kloviadim Kedam Kewang Lapen, Hormu Hotar Kipon Kewan Japan Karbianglong Autonomous Council Sorkar Pen Towar Mesen Non Anta Kaslam Kipon Pedat Ajok, Langlokso Arat Kecileng Japan Penang Kasiksak Cetong Nanglo. Katura Kathetan Ajok, Pining 2017 Aningkan Hawar Karbi Risonimso Arong Aje Ruptalin Karchodon Along, Kinangsot Ahormu Hotar Hehui Avedetlo. Laki Ahokpe Jinso Mimi. Karbianglong Autonomous Council Peningkan Trok Kep Sose Arta An Sorkar Kachari Ponsitami, Non Anta Karbi Arat Kedobarim Along Non Towar, Rihing Ami Lapen Ingtirjir Kijun Alang Awar Sainon Anta Selam Pipon Tek Telang. Langlokso Arat Kisung Pen Kachipa Jog Jiapan, Non Ipong Karbianglong Autonomous Council Sorkar Rat Charia Tumapan Kinangsot Asonamung Selam Pon Serak Nangji Pusi, Langlokso Arat Ongtung Atum Chuning Ripon Rinti Pusi Kat News Apherang Ke Rubin Bepen Birta Nang Pali. Non Malam Sopor Pandi na Parman Birtamo Ington Panik Sinang. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. 3,000 off on scooty and 1,500 off on bike only for Govt employees.
For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran ke dam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi jitam bomlo. Bangki pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidungdo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihin amo piputhot birtalong bangchulo. Difurong sapi along ta, botor bokan katara angbong, ningkan isek Durga Puja arong aje talon. Chiti ingko retrok arni pen katalon laso arong aje chiti thomkep arni kapadusi arni lo. Difurong sapi angkang Durga Puja klongko an lo katalon. Laso puthak kat new sapherang ke Mongol Syncro la pen Stefan Taron atum chiti ingko resir kep arni kahumri padopon.
Difu rong supi angkang Durga Puja kibia dim lakhe Horilal Bosti, Upper Dharamnala, Devan Bosti, Dharamnala Yuva Sarbonijan, Rong Mirdan, Dharamnala Chandra Singh Teron School, Ram Thakur, Shifbari, Dorulangso, Panbari Chat Puja Ghat, Madhya Panbari Hanuman Mandir, Town Art Posadung, Sitlabari, PWD Colony, Malong Offset Adung, Railway Colony, Lapen Matipung Haihuyadim Henlo. Durga Puja Pan Kardom Kardi Thangnat Katora Avi, Sita, Botor Pokan Kahino Dagajok, Kilang Arada Pat Asap Kebengke Pandokok Lupusi, Durga Puja, Tirika Mamaipen, Pachini Pon. খুবই ভাল লাগিছে এই বৰষুণৰ মাজতো আমি খুব মানে ফূৰ্তি কৰি আছো সবে আৰু আমি আমাৰ ৰমিনা ৰাইজত আপুনি দেখিছে এতিয়া এই বৰষুণ হলেও মানে সবে একেলগে মিলি পেলাই একজুট হৈ পেলাই মানে মা আহিছে বুলি আমি সবে আনন্দিত ফূৰ্তি মানে মগ্ন হৈ আছো আৰু এই বৰষুণ যাতে কোনো মতে মানে মানুহক আটকাব নালাগে মানে কোনো মানে পিছ কৰাব নালাগে আমি আৰু ফূৰ্তি কৰি যে মাক লৈ ফূৰ্তি কৰোঁ এইটোৱে ভাবিছোঁ আমাৰ ৰমিনা ৰাইজৰ পৰা সেইখিনিয়ে কৈছোঁ মা দুৰ্গা যে আশীৰ্বাদ কিবা পাইছে নেকি পাইছো সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি ইয়াত একেলগে হৈ আছো মাৰ আৰু আমি আমাৰ ৰমিনা ৰাইজৰ পৰা দিছো বাকী সকলোকে এই পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ Chiti ingkora sirkep adap akele arwe ke thepika jok habar Karbi resunim so arong ajegi kanjia dim lang inglum et pasi kat news along birta nangli Dolamara habar Karbi resunim so aterang penta Dolamara habar along habar Karbi resunim so arong ajek katalonjia phan kirsan ponlo bonta Chiti ingkora sirkep adap longlor Oithor arwe ke thea jok Dolamara lunka nadim along lang inglum et lu pusi birta longpon lunka nadim anchot kali kachehelat atowar Hemrit lapen biri bitung anta lang inglum sailo. Kilun ke kanji kali okprana phan anta akisung dokok lopusi MSc Richard Tokbi pen ningri. Pinya birta bang kilapan sikang ton poniklo lang ibom thakar news channel dome thakme kurbang thu.